uzazonithatha iminyaka bafana ukuthi nibambe uzazonithatha iminyaka bafana ukuthi nibambe uzazonithatha iminyaka ukuthi nibambe uzazonithatha iminyaka ukuthi nibambe uzazonithatha iminyaka bafana ukuthi nibambe uzazonithatha iminyaka bafana ukuthi nibambe uzaz Manhle Ngibingelele kuphi na kuphi la kufinyela khona madoda iphimbo lethu selekhansela bathi Ithwasa lekhansela undumandumane udumehleze tabemfana udume kabo duma kobe sisingaduma saye bathi umzukulu kanye manambana bathi mumba ngobe sisono sentomba kasazi ngoba vele intombi yokudlala nje yanibingelela abalandeli beThwasa lekhansela esimva kwesikhathi eside nganigcina madoda sengithi yake nginicheke la kwezomoya ukuthi niyaphilane Ithwasa lekhansela iqhawe lenu liyaphila nginithanda ngendlela yesimangaliso mangabe ngikhuluma ke ngabalandeli beThwasa lekhansela ngisuke ngingakhulumi ngama Yellow Nation kuphela ngisuke ngikhuluma ngawo wonke umuntu othanda lo mculo engiwuculayo ngithi sanibona nawusuka madoda yasho yangena madoda inkunzi emnyama emhlabayo ngamhlaba izomhlabelana ngoba imhlaba awuthule nje awuzwe le Ngihlalela nani nje imizuzwana ingatheni namhlanje la ku Facebook ngininikeza amanandi nandi ngirelaxeleke ngithi nani niyazi ukuthi mina ngumuntu oyirelaxelayo nje angijahileke ngizolonga nje ngixoxa nawe bese ngikuthi kuthasi ngentambo uyalazi kudaba phela ngisahleli nani Ithwasa lekhansela leli bathi indumandumane ukhona isikhathi la ngiyangithi mangabe senginikhumbula njengoba sikulesikhathi se lockdown ngisho madoda ngithi hey angabe zami ziyaxuma manje ziyakhomba zithi yisemzami ngoma yami ngendla nani niyayazi yisemzami ngoma yami Uma ngishaya ingoma yami ngimemeza amakhawa Yengane mathathu lamadoda Yengane ukhansela nomqomeni nendithano Ngabe likuphi icala lami webabo Uma ngiphonya ingoma yami ngimemeza amakhawa Yengane mathathu lamadoda Yengane ukhansela nomqomeni nendithano Wemjenzeni mfowethu Makube nginamandla bengizothi kuyo Bayakhumbula abantu emhlabeni Aleli phimbo lakho yelimnandi Wemqomeni mfowethu Zodlala swamemeza amagameni Sangasindanda namanje santhanda Ngibizelene enkantolo Ngibizelene enkantolo
lam lothethwa ngubantu ngibizelene enkantolo oh ngibizelene enkantolo ngibizelene enkantolo wexhala lam lothethwa ngubantu wezulu liyaduma ngifuna ukumbona umsheli ngilale kanjani ngilale ngamo webigel bantu Deteleni bafana ba zipokhane ngengoma lapha emculweni ngamaskandi wemjonso siyekeleni bafana ba zipokhane ngengoma lapha emculweni ngamaskandi Lekhansela Perfomance makube ngiyazenzela bengizothi buyo bayakhumbula abantu la Konumuntu tangishumayele webasalwane obuya ngathesu Tiwangele bongabonile baphenduke ngoba inkosi yesa abanye bayokhala masihlale silindile ngoba inkosi izobuya Swaneni madoda bathi Ithwasa Lekhansela la ngisengishaya khona ingoma yami ngithi ngibizelene enkantolo manginecala mangabe ngimemeza amaqhawe wami akekho umuntu ongazi ukuthi mina ngangumlandeli wekhansela kwadlula la kwadlula ikhansela kwafika umgqomeni ngawumlandeli womgqomeni wadlula umgqomeni ngomlandeli wendidane akekho umuntu ongazi ukuthi nominini mangisuke ngenze album isikhathi esiningi isuke izoba khona ingoma ekhuluma ngendidane bathi Ithwasa Lekhansela induma nodume ehleze into abafana udume kabaduma kobe sisingadume sikamzulu kanyama nambana abaduma umani kobe sisona sentombi akasazi ngoba vele intombi yokudlala umshawu ngamshanga ngizomshayelana ngangishaya ngoba ngishanga ngiyaziqhenya kakhulu ngomsebenzi wami ngiyaziqhenya kakhulu ngokudlala isiginci ngiyaziqhenya kakhulu ngephimbo lami abanye baye bazibuza ukuthi leli phimbo ngoba lo muntu ongazi ubusemdala akekho ongazi ukuthi mina I'm over 40 ngeminyaka kodwa nje ngenza sure ukuthi ivoice yami ihleze imtoti ngaso sonke isikhathi ngoba uyezwa nje ngisho ngicula nje ukuthi hayi lo muntu uyirelaxele nyamjahile ngisho ukujaha balandeli bethwasa Lekhansela aqhubeka kanje ningisupporte ngisazoke nginijabulise kakhulu ngamahiti ngwazi sephela maningi amahiti engisawaphethe ngisazofika nawo hayi ngisazodedela usazontatha iminyaka bafana uthi nibamba usazontatha iminyaka bafana uthi nibamba usazontatha iminyaka uthi nibamba usazontatha iminyaka uthi nibamba Kohlisana awungeke nibamba Kohlisana nobafana awungeke nibamba Kohlisana awungeke nibamba Ithwasa Lekhansela ke makhona abangamazi la ku Facebook ngifuna ukuthi nje ngichaze namhlanje bathi usibonelele umfoko amajola umfana wasenhlazuka umfana nje ozithobile ngendlela yesimangaliso abalandeli bami ke ngibazisa kakhulu ke ngizibuze nje ukuthi mangabe ngelinye ilanga makwenzeka ngidlule emhlabeni kuyokwenzakalani ngoba kukhona lezi zinto engiqhamuke nazo ezihlukile la emculweni ngamaskandi eziyezijabulise abalandeli bethwasa Lekhansela ingakho ngiye ngithi uzwakele ushukela etiyeni kwabangithandayo ngize ngithi
kanjalo ke nosawoti enxebeni kwabangizondayo ngisuke ngiveza lento ethi ngeke emhlabeni abantu bazi bakuthande bonke kodwa into engisuke nginesiqiniseko sayo into engiyenzayo nento engiyiculayo umuntu ophilayo emhlabeni usuke ezoyithanda ngineshow yalokho noma umuntu angamkhohlisa umngane wakhe kodwa inhliziyo yakhe isuke ilazi iqiniso inhliziyo ihlezi izolazi nje iqiniso Cellphone yapendu anyani sendlini iselfone yapendu anyani sendlini leselfone yapendu anyani sendlini leselfone yapendu anyani sendlini mayetu yaipe kudali uvela khali zinyembezo iselfone yapendu anyani sendlini mayetu yaipe udali uvela khali zinyembe iselfone yami yapendu anyani sendlini yemculweni angizangizodelela abantu yemculweni ngazoxola yemculweni angizangizodelela abantu yemculweni ngazoxola yemculweni angizangizodelela abantu emculweni azoxola emculweni angizangizodelela abantu emculweni azoxola njengoba nokucabangana nami mangwele nyotula ngizonifakela ingcindezi webafana bancane njengoba nokucabangana nethwasa mangwele nyokhipha ngizonifakela ingcindezi webafana bancane ngithi buyelani esikoleni nizofunda ingoma ngoba ngizonifakela ingcindezi webafana bancane wobuyelani esikoleni nizofunda ingoma emculweni angizangizodelela abantu emculweni azoxola sikanini madoda bathi kumnandi ethoseni abalazi kahle ke ithwasa lekhansela umuntu lo othanda kakhulu abalandeli bakhe othanda kakhulu ngalendlela ukuthi sebefana nabafowethu abanye sebefana nezingane zami uma umlandeli wethwasa lekhansela uhlezi uzodla ukudla kwendlebe okumangalisayo ngendlela eyisimanga namhlanje ngithe nje ake ngihlale nani kuyinsuku ze lockdown kwazise phela kade nangigcina la suke khona sikhomba phezulu sithi uJehova unamandla sithi kulungile kulungile baba kulungile uma yewe baba awubona lengeloso ayithuma ngihlala la bese ikhathi inhliziyo yami kulungile baba ngiyapha namhlanje kodwa thuna lendlala likho
kade inhliziyo yami uzele ubekeze weba makhona lengeloso wayithuma idlala la engqondweni yami kade inhliziyo yami besandla sami ayo udlala kanjani udlala kanje walelela nengqondo yami wakhulumisa lesibindi sami besandla sami ayo udlala kanjani udlala kanje walelela nengqondo yami wakhulumisa lesibindi sami sakala mnandi sathi dabafana bathi bayayibamba le ngoma baphelele endleleni sakala mnandi sathi dabafana bathi bayayibamba le ngoma baphelele endleleni awuvala amehlo mama wengane zami ite vala amehlo ngizokutshela amasengithi vala amehlo mama wengane zami ite vala amehlo ngizokutshela amasengithi ite vala amehlo wena mama wengane zami vala amehlo mama wengane zami ite vala amehlo mama wengane zami uzolibona ithulana amehlo enkono lapho ngingasekho nabantwana bengasuthi bazolala behleni na awu mina ngithi bamama wezingane zami uyesikoleni ngamshaya ngambulala amaqede ngazisola ngamshaya ngambulala amaqede ngazisola masangona abantwana bedabukisa elala bengadlile befa indlala nhliziyo yami yamalisithi no ngamshaya ngambulala amaqede ngazisola ngagqirhela ngaphakathi ngagqirhela ngaphakathi uhulumine ngakubona ngaboshelwa mahala ngahlala ejele ngaboshela umuntu wayedaye ithulo lakho masikungilizwe inkinga ukuthi masulambile udlakimi ushiya umalale veve emsibeni wami njengendoda endala bashayela izandla bayencoma bethi yabathanda abantwana ibathengela amaswiti bathengela nezinto zonke awu kanti yona yazijazithi lapha ayi suka ngicela uyongcoba ekusami wesokalami bathi shonile ekusami manje sengicela uyongcoba uxa wami wesokalami bethi shonile ekusami awusukanini madoda ithwasa lekhansela lihamba kanjalo bathi bathandi bethwasa lekhansela bathandi duma ehlezo duma kamfana duma kwabezisa ngaduma sikhaya benginivakashele nje kufanele ukuthi sizihlalele endlini sisonke hayi ukuthi kanjani ngibese ngithi nje kancane esigingcini ithwasa lekhansela induma duma noduma ehleni abantwana dume kaba duma kwabezisa ngaduma samzulu kanyama bana bathi mumbani munqobezisa nosontomba intombi yokudlala nje madoda kodwa madoda yodlula nini lockdown ke sibona abalandeli sibona izinkumbi zabalandeli bathi balandeli bethwasa lekhansela nabalandeli bamanye amaqhawe wonke ngobuningi bawo jikelele ngoba phela belithanda ithwasa lekhansela